naravno vrlo interesantno pitanje. Dakle, odluka o odgovarajućem tretmanu karcinoma dojke danas zna biti vrlo komplikovana i vođena raznim parametrima. Generalno stadije bolesti se dijeli na rane i na kasnije stadije i prema stadiju bolesti možemo da odlučimo o načinu, odnosno modalitetu odgovarajućeg tretmana. Naravno da mi želimo da imamo rane stadije iz prostog razloga što se oni puno lakše liječe i puno je bolja prognoza tim pacijenticama, ali uslov za takvu vrstu pristupa jeste prije svega da imamo odgovarajući probir, odnosno screening organizovan od strane države ili odgovarajućeg nivoa vlasti, čime se zapravo žene u odgovarajućoj dobi traži da urade preventivni pregled, čime se zapravo ta bolest nalazi u ranom stadiju. Što se tiče podtipova karcinoma dojke, mi danas znamo da postoji cijeli set raznih podtipova dojke, ali ono što znamo prema nekom genetskom potpisu, odnosno molekularnim profilima, jeste da postoji takozvani luminal A, luminal B koji su vezani za odgovarajuću hormonalnu aktivnost tumora. Znamo da imamo HER2 pozitivni, znamo da imamo bazalni, odnosno triple negativni, takozvani neka vrsta tog nekog normalnog tipa koji zapravo je još uvijek pitan da li on zaista kao takav postoji i zapravo mi odgovarajuću terapiju sprovodimo na osnovu postavljanja pacijentica između ostalog kako u stadiji bolesti, tako i odgovarajuće podtipove bolesti, te na taj način možemo najbolje da liječimo odgovarajuće pacijentice sa karcinomom dojke. Dakle, današnje liječenje karcinoma dojke je puno kompliciranije nego što je to bilo prije iz prostog razloga što pored klasičnih prognostičkih parametara kao što su TNM klasifikacije, veličina tumora, zahvaćenost limfnih čvorova, prisustvo udaljene metastaze, imamo cijeli spektar informacija koje možemo dobiti kroz odgovarajuća sekvencioniranja genoma tumora, kod odgovarajuća testiranja, te na osnovu toga možemo prilagoditi liječenje da ono bude u velikoj mjeri individualizirano odgovarajućoj pacijentu, odgovarajućoj ženi i vrsti tumora. Zapravo generalno cilj je maksimalna individualizacija tretmana, praktično da tretman u budućnosti bude tako postavljen da praktično svaka pacijentica na neki način ima različitu vrstu terapije, opet vezano za te genetske mutacije ili genetske promjene koje odgovarajući tumor nosi i kao na taj način da možemo garantovati jako dobru prognozu veliki broj pacijentica. To je još uvijek relativno daleko našim uslovima, ali ne više toliko daleko. Dakle, sigurno da je cilj i san onkologije da imamo značajnu individualizaciju tretmana u punoj mjeri da bismo mogli praktično svakoj pacijentici prići kao pojedincu, a ne kao grupi pacijenata. Po modernoj terapiji se razlikuje od toga što one imaju odgovarajući biomarker, odnosno znamo da je potrebna prisustvo odgovarajuće u nekim slučajevima ili mutacije ili odgovarajuće karakteristike tumora, te na osnovu toga samo odgovarajuća terapija može djelovati. Dakle, postojanje odgovarajućeg biomarkera za liječenje karcinoma dojke jeste uglavnom preduslov za današnje moderne terapije u odnosu na ono što smo imali prije, recimo kao kemoterapija gdje nije potreban odgovarajući biomarker, svi mogu naravno primati, ali one imaju svoje određene nuspojave. Dakle, ukratko, prisustvo odgovarajuće biomarkere je uslov za ordiniranje odgovarajuće moderne terapije. To je odlično pitanje. Dakle, mislim, svako može dati odgovarajuću terapiju, ali pravi doktor se prepoznaje koji može se nositi sa odgovarajućim nuspojavama, odnosno neželjenim efektima lijeka. Dakle, postoji cijeli set neželjenih efekata od kemoterapijskog pristupa, što već svi znamo, kroz odgovarajuće neutropenije, padove krvne slike, dugotrajne komplikacije, čak i pojave sekundarnih malignoma. Nove terapije nose
nešto manje nuspojava, ali one su značajno različite nego što su prije bile, kao što recimo kod imunoterapije, kod triple-negativnog karcinoma dojke može dovesti do odgovarajućih imunoloških promjena u smislu eventualno pojave nekih pneumonitisa, gastritisa, nefritisa i tako dalje, koji mogu u relativno malom procentu biti vrlo ozbiljne i biti vrlo izazovne za odgovarajući tretman, od raznoraznih promjena na koži, pojave odgovarajućih osipa ili postoji cijeli spektar onoga što se dešava sa odgovarajućim vrstama terapije. Zapravo prepoznavanje da se tu radi o neželjenom efektu lijeka, a ne o nečemu drugom, zapravo nekada predstavlja veliki problem. Kad smo mogućnost to da prepoznamo, možemo dakle na pravi način da tretiramo tu neželjenu pojavu, jer ona u nekim slučajevima može biti životno ugrožavajuća. Dakle, danas zaista postoji cijeli spektar tih neželjenih pojava koji zapravo neka su dosta izazovne za prepoznati, a mogu utjecati kako na kvalitet života pacijenta, a i u nekim slučaju biti životno ugrožavajući. Tako da svakodnevni rad sa pacijentom zapravo nosi i svakodnevnu bitku sa neželjenim efektima lijekova. Pa vidim je tako da će ta svijest onih koji donose odluke biti u značajnoj mjeri na neki način promijenjena ili dignuta svjesnost potrebe za liječenjem pacijentica i pacijenata sa karcinomom dojke. Ne smijemo zaboraviti muškarci oboljevaju karcinoma dojke, to stalno zaboravlja, naravno u malom broju, ali i dalje određeni broj pacijenata jesu muškarci i potreba za njihovim liječenjem je zapravo rješavanje jednog velikog javno-zdravstvenog problema koji nosi karcinom dojke. Dakle, karcinom dojke ne utječe samo na pacijenticu, nego utječe na široku društvenu zajednicu kao što je porodica, a i čak i njenu širu okolinu. Tako da utjecaj karcinoma dojke može biti razarajući kako na pacijenta, porodicu, a i širu okolinu. Šta to zapravo znači? Znači da mi sa odgovarajućim terapijskim pristupima, od naravno hirurgije, sistemskih terapija, radioterapije i tako dalje, možemo i ovim ranije pomenutim screeningom, odnosno probirom pacijentica, možemo izliječiti 90 pa i više posto pacijenta sa karcinomom dojke. Dakle, to su ogromni brojevi. Svi misle, dakle, svi imaju u glavi da su ti brojevi puno manji. A ti brojevi s odgovarajućim pristupom i zapravo dosta malim ulaganjima, imajući u vidu koliko se troši novca na liječenje karcinoma dojke u nekim uznapredovanim stadijima, puno manji količina novca treba za ovakvu vrstu pristupa i mi možemo praktično garantovati izlječenje za 90% pacijentica u našim uslovima, što bi u Americi danas taj broj se kreće među 92 i 93%. Tako da karcinom dojke jeste vrlo ozbiljna bolest, a odgovarajući angažman kako naravno medicinskih profesionalaca, pacijenata, tako i šire društvene zajednice, on može biti u ogromnom procentu u potpunosti izlečiv i rješiv. Nisam hirurg, ali po vokaciji jesam internista i mi smo zapravo vjerovatno onkolozi su jedno od rijetkih internista koji vole hirurgiju. Dakle, hirurgija i dalje jeste osnova liječenja malignih bolesti pa i karcinoma dojke. Naravno da hirurški pristupi se mijenjaju sa vremenom, oni idu u smislu smanjenja nekog radikaliteta, u smislu nekih značajnijih poštednih operacija, u smislu rekonstrukcija i zapravo danas optimalna hirurgija ide u smislu što manjeg radikaliteta sa odgovarajućom rekonstrukcijom, čime se rezultati kako same hirurgije kao onkološkog uslova za dalje liječenje pacijentice i liječenje naravno pacijentice u osnovi i tog estetskog momenta koji je ekstremno bitan i koji se kod nas još uvijek u velikoj mjeri zanemaruje i se može postaviti u neki optimum da zapravo žena bude optimalno liječena hirurški i da estetski bude gotovo neprepoznata ili eventualno minimalno prepoznata da je uopšte ta hirurgija rađena, čime se zapravo u velikoj mjeri smanjuje ono što zaista ne želimo, a to je radikalitet, čime se dovodi do određene vrste invaliditeta pacijentice, što zaista ne želimo da radimo to kada ne moramo našim sestrama, ženama, majkama, a još uvijek postoji čak stavovi nekih
neki stavovi da što radikalnije to bolje, ti stavovi su u normalnim zemljama ili u toj nekoj akademskoj onkološkoj zajednici napučeni prije 40 do 45 godina. Dakle, radikalitet ne doprinosi ničemu osim invaliditetu. Dakle, što poštedniji tretman sa odgovarajućom rekonstrukcijom jeste budućnost liječenja karcinoma dojke, čime se osigurava kako efikasnost liječenja, tako i estetski moment koji je ekstremno bitan. Postoji cijeli spektar alternativne medicine koji u našim uslovima, pa u našoj zemlji je ekstremno prisutan i čak i više prisutan značajno nego u zapadnoj Europi, jer postoji zapravo cijela propaganda nekakvih prirodnih preparata. U principu nema nikakvih dokaza, osim za par nekih pristupa da išta od toga pomaže, a može biti u velikoj mjeri štetno. Mi danas znamo da određeni vitamini mogu povećavati rizik od nekih u velikim dozama i u dugotrajnoj upotrebi može čak povećavati rizik od razvoja nekih malignih bolesti. Tako da u periodu recimo kemoterapije ne preporučuje se nikakvi suplementi ili antioksidansi jer oni čak mogu stimulisati tumorske ćelije. U principu jedina prava preporuka u ovom trenutku jeste eventualna upotreba vitamina D i omega masnih kiselina, neka vrsta mediteranske prehrane koja je nama najbliža gdje možemo zadovoljiti sa količinom vitamina koji su potrebni, što više naravno voće, povrće, bijelo meso, riba, povremeno crveno meso, čime je ono što je zapravo nutritivne potrebe pacijenta u potpunosti zadovoljene bez opterećenja sa nekakvim preparatima koji mogu biti vrlo štetni kako za metabolizam jetra i ne znamo koje su interakcije između njih, onkoloških lijekova ili raznih preparata ili hrane. Tako da to područje još uvijek nema jasna pravila, a kod nas je ekstremno popularno i nekada zapravo može praviti čak i neku štetu. Tako da tu treba biti vrlo oprezan kod odlučivanja za takvu vrstu liječenja i treba zapravo se konsultovati sa svojim ljekarom, farmaceutom ili porodičnim ljekarom, čime se mogu dobiti više vrsta informacija na koji način zapravo se ponašati u tim situacijama. Liječenje karcinoma dojke je zapravo dugotrajan proces, pogotovo kada recimo govorimo o hormonalnoj terapiji koja može ići najmanje 5 godina ili više i postoji naravno cijeli spektar tih nekih relativno blagih nuspojava od odgovarajućih djelovanja tih hormonalnih lijekova, recimo na gustinu kostiju, od posljedica kemoterapije kao što su neke polneuropatije, dakle neko trnjenje, u rijetkim slučajevima može doći do pojave nekih sekundarnih malignoma, ali sve su te nuspojave u principu se mogu dobro kontrolisati i u velikoj mjeri prevenirati uz odgovarajući režim života i odgovarajući režim pridržavanja onoga što je preporučeno. Uglavnom te nuspojave ne bi trebalo da imaju, osim u rijetkim, skoro pa ekstremnim slučajevima, neki značajan utjecaj na kvalitet života tih pacijentica. Još jedna vrlo česta komplikacija liječenja karcinoma dojke jeste pojava tih limfedema, odnosno otoka ruke koja je na strani gdje je operisana zbog skidanja limfnih čvorova, zbog poremećaja te limfne drenaže i to može biti vrlo značajna onesposobljavajuća nuspojava koja je vezana za samu anatomiju limfnih čvorova u pazuhu. Dakle, želimo zaista da kada se to desi, dosta je teško je menadžirati takvu vrstu komplikacije, potrebno je odgovarajući fizijatrijski tretman, pa onda pacijenti se moraju donositi odgovarajuće steznike ili rukavice. To pokušavamo prevenirati pojavu tih otoka, odnosno tih limfedema, takozvani sentinel biopsijama, da ne skidamo te sve limfne čvore, nego samo 1, 2 ili 3 limfna čvora kojima, ako se utvrdi da su negativni, ne radi se dalje skidanje limfnih čvora, čime u potpunosti preveniramo takvu vrstu komplikacije koja u nekim slučajevima može biti puno više
puno veći problem pacijentici nego sami karcinom dojke kojim se značajan broj pacijentici izliječi od karcinoma dojke, a ostane posljedica tog limfedema. Zato je to jako važno o tome razmišljati zapravo na ovaj moderni hirurški način uzimanje tih takozvanih sentinel limfnih čvorova se takva vrsta komplikacije prevenira. Sve ovo što mi radimo je zasnovano na odgovarajućim kliničkim istraživanjima. Dakle, benefit ili dobrobit kliničkih istraživanja jeste zapravo da ta cijela nauka napreduje na osnovu odgovarajućih kliničkih istraživanja. Dakle, recimo, svi smo gledali filmove gdje pacijenti u Americi odmah pitaju da postoji neka klinička studija koja je moguća za liječenje ove odgovarajuće bolesti, zato što klinička studija može ponuditi neki tretman koji će biti dostupan za 5 ili 10 godina, koji u tom trenutku može biti dostupan konkretnom pacijentu koji zapravo ide ispred svog vremena. Naravno, teško je to nekada procijeniti da zaista se to desiti, ali to postoji realna mogućnost. Druga stvar, dakle, klinička studija zahtijeva da se apsolutno pridržava svih pravila medicinske struke i svih pravila etike i to se vrlo striktno provjerava. Tako da je kroz kliničko istraživanje pacijent, osim što može dobiti možda čak i bolji tretman nego što se u tom trenutku može dati i dobit će zapravo stalnu kontrolu od nadležnih službi, tako da osnova cijelog napretka i ovog liječenja jeste zapravo učestvovanje u odgovarajućim kliničkim studijama i one jesu zapravo uslov za cijeli napredak ne samo onkologije nego medicine generalno. To je naravno dobro pitanje, ali postoji svaki doktor koji se bavi ovime ili onkologijom ili na bilo koji način ili hirurgijom ili radioterapijom ili nekim sistemskim terapijama ima zaista široki utjecaj na široku društvenu zajednicu. Dakle, ogromni su brojevi pacijenata i mi znamo zapravo da u ogromnom broju slučajeva možemo značajno da pomognemo, značajan broj pacijentica se može izliječiti. Zaista ono što zapravo kao čovjeku praktično svaki dan kad izađete iz posla znate da ste nešto dobro uradili, to ne postoji novac kojima se to može platiti. Dakle, radi sa onkološkim pacijentima, bez obzira na ono što se misli, što se ima u nekoj perspektivi šire javnosti je vrlo zahvalan jer možete značajno da pomognete u nekim slučajevima u izlečenju, nekim slučajevima u značajnom produženju života, u nekim slučajevima smanjenje tegoba i to zaista jeste ono što medicina zaista treba da bude. Dakle, naravno, karcinom dojke kao takav je vrlo čest, 1 od 7 žena u toku života će imati karcinom dojke, tako da ni na koji način to nije sramota, bilo kakva promjena u dojkama koju žena napipa ili nađe ili primijeti, treba da se odmah obrati svom poručnom ljekaru. U 95 ili 97% slučajeva to neće biti ništa zabrinjavajuće, ali onih 2-3% će im sigurno imati odgovarajući potrebu za odgovarajućom daljom dijagnostikom i na taj način možemo da i sama žena može da utiče da se prepozna bolest u ranom stadiju gdje je mogućnost izlječenja gotovo pa zagarantovana. Dakle, samo pregled je ključan i apsolutno organizovanje u smislu pritiska na širu društvenu zajednicu za potrebom za odgovarajućim screening programima mi bi praktično mogli u velikoj mjeri drastično utjecati na poboljšanje preživljenja ove bolesti.